Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya ya Sapo. Terima kasih. Ya nu cintaku, ya nu pujiku elok kat temi. Ditanya. Wah, Dia botak-botak. iya tu. Elok kat temi ru. Dia kalau temi. Rupanu. Wah, ge. Weh. Mah kesku. Jate mikro di. Mana enggak? Dia ikut pedangi. Pemali sih. Tepat ketuanya. Sekarang itu sudah tahun 2021. Jadi jangan mantap pakuannya ro. 2020 anu. Yo. Jelas mau kue modern nih. Cek apa ketuan itu. Wih, jate mikro aja. Ah, temi. Wah, beneran ru. Agak kah aku beli wawangnya. Kita tahu. Boleh no. Nah. Boleh no. Saya pampir. Kepampir dong ke Indonesia, Bang. Peranakanlah. Kada betul kita mau jate mikro. Tadi ka. Idongo pa. Ilo na beli-belero. Lu nagaya aku na. Apa aku oke tuh nih. Tapi keempat na to lah. Oh. Apa kue? Cinta ditolak. Dukungku bertindak. Bisa nongilah. Berdi. Ako na laki ko. Lo ka masandro. Ko halo ako na laki. Ito ka masandro. Yaro lo. Oh, yaro lo. Woi. Ya dulu. Oh, wah. Rumah aja le. Pecolada pecok tarasi pecok. Pecolada pecok tarasi pecok. Pecolada pecok tarasi pecok. Pecolada pecok tarasi. Ya dulu. Ya dulu. Pak. Mana dia? Pak San. Kita San. Sandro. San. Dina din isin ka ko Sandro. Sandro paterui. Pak Sandro. Aga. Siloku. Magi silono. Ang pamparangin ka pa. Pati gitu yun ang pamparangin. Kurumay. Rumah kere. Oh, keropolopoy. Iya. Jaro. Witay. Aga penyebab na. Pecolada pecok tarasi pecok. Aga penyebab nanggota anu ang pamperangan. Aga. Kesurupan itu. Iya ka, pekero ka apa? Natin Roy Kangguluna. Pak jaga anak roh, pangunroan na. Salah itu salah. Main ka. Pak lo kami teme di nalew. Oh, jaro. Oh, iyo. Nateme atin ron na. Di nalew kinateme. Salah perkira akak den. Pakuwin jaro. Di papuramani ro masalah nu. Ako iko. Aga masalah nu. Sige, ku sangit natulak ka. Odo, ku salah pau ka, Sandro. Nah, jadi lo pemagay. Buka anu ini, doti. Lo paringi anu, baca-baca. Iya. Gampang itu. Napul gaya tuh anak say. Ketampanan ngo gitu. Say natulak apa? Ini pertimbangkan ketampanan ikut tuh. Nah, jadi ya tasek dinuai nah.
Asik inu wae. Iko cewek nu. Iko sanggotano. Pecok lada, pecok tarasi, pecok. Ika senera cewek Mila. Ika senera anggotano. Ya am biasa dipanggil Paga. Bagaimana sah? Ya am. Ya. Pecok lada, pecok tarasi, pecok. Pecok lada, pecok tarasi, pecok. Mana ke pecok? Pecok lada, pecok tarasi, pecok. Langsung mah kecil. Busa ih. Kecok. Oke. Jadi Iko baca ro pecok lada pecok tarasi pecok katelu. Napa kepi ketapana. Ya ro cewek asengi mila. Nako Iko bacai pecok lada pecok tarasi pecok katelu. Napa kepi ketapana. Tapana. Iya. Misal nih. Kami ro. Di anu ya, apa sih? Kalau kurang nih siaga aja. Kelas kami aku Yandi. Ceni ngati mi. Biasa na tawe kalau keko mak burai. Kaluru mina tiwi. Dani ro. Kelur aga nar. Kaluru ya tuh Pak Bojolo asikola Oh, aku. Oh iya, cocok. Yana tuh main. Sekelas nami. Iya, sekelas nami. Dia dah kagak dulu kutu kelur ni, si papa. Ya, lo ke mana pada kelur nanti? Oh, cira sorry. Lupa ya. Tapi anu nang kita. Pakai apa di? Tiga ni wawangnya. Berat lo kan oling sandro paman ar. Wih. Nah, kan ni bel-bel siko ya. Pecok lada pecok teras pecok pecok lada pecok teras pecok lada pecok teras pecok lada pecok teras pecok pecok lada pecok teras pecok 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 lada pecok teras pecok pecok lada pecok teras pecok lada saya lapar pecok lapar lapar maga sadar no siapa Sandro ku ya Papengi Awang sirang ah pura tu sirang Awang nodai ka kesalah ka Pak Yai Pecok apa mau baca pecok apa salah Wawang tasaka ka Wawang pecok lada pecok teras pecok rasa namanya target sudah terlihat saatnya pecok lada pecok terasi pecok beraksi. Pecok lada pecok terasi pecok lada pecok terasi pecok lada pecok terasi pecok gila Gimana kak ini? Di kampung Ji, sini. Terus kau siapa kok? Saya Pacarta. Mana ada pacarku kayak kau? Saya Pacarta. Pasti mau ke papaya kak kau? Tidak. Pasti
penjahat ko. Oh, bukan. Itu hitam-hitam ko ka penjahat eh. Janjian kita tadi. Kapan na? Kau pergi atau saya pergi? Mau aja pergi. Berarti saya pergi. Pergi mana? Mau kak pergi mana? Aku tahu. Siapa balik mama aku? Kok GP anu na Sandro ya? Para sisili. Nanti naruin na tingali na. Oh, di na cucu ya. Ay. Makura pemasukan ya stoy. Buang pelanggaku tama. Nang kaniro aja pa tagi-tagiku sih. Hei. Pero lagi dua pepak mi kaluru na reka. Belum kapak ko masuk profesi nak kapak ya. Mas Sandro, Magai, nasi kemabura. mak buraga. Anggota aku pilih malas, sabi. Mana kan? Ini mau pagi teman-teman, tapi langsung ke lori. Hele ko ya. Sandro. Oh, manggi ya Ini tingali na cuiku. Masuk na. Ini sing makadai galena. Mati nih jah. Tigay kumala, tabla tigay kumala ko eh. Senang kita. Apa di? Teh. Sebelah kanan wala ya. Sebelah kiri ya. Mati nih jah. Seharusnya iko anu niyahe. Iko anu niyahe. No kita mo din reko kada iko anu niyahe. Berarti kayak salah laki tuh. Iko mana misalah. Nah, Tidak lepas kerja, nak cocok. makin enggak. Tidak cocok pekerja. Kayak meri nutai. Alay, kayak baik tak alay. Balak kah? Aku ngagar. Hari. Hari magir hari.